Riwruok mar jopuonj ma puonjo e skunde mag nasari kuno pet bade manandi obwogo mar ng'anyo ka gidwaro mondo dwaro margi ochop kare gi migawo mochung' ne somo e kaunti no. Jopuonjego chiwo notis mar juma achiel mondo mi owinj ywakgi, ma ka ok kamano to gibiro dhi e ng'anyo e kinde ma skunde ichano yaw e tam mar adek chakre juma mabiro. Kotelnegi kod jakom mar riwruok mar Kunopet bade manandi Ten Atarbei, jopuonjego dwaro mondo mi gavana manandi Stephen Sang okaw okang' mager ne jodito e migawo mar somo e kaunti no mosebedo ka bwogogi kinde ka kinde ka gichwalo ng'ur margi. Ukiangalia kwa hii payslip wameandika basic salary hapa 30,280. Rental house allowance tumepata 3,850. Alafu hapa commuter allowance ni 4,000 flat rate. Lakini instead ya sisi sasa kupata total earnings hapo wakaomit hiyo total earnings na kuweka special salary, na pale juu wameweka 00, alafu anatoa salary nyingine ya chini. Tukienda pale hivi kutibiwa tunaambiwa kwamba you are not covered with NHIF. Sasa tunashindwa zile pesa ambazo tunakatwa kwa payslip yetu sinaenda wapi? Late payment ya salary imetuaffect tu sana tukiwa walimu. Hata kama ni jaje zifike kwa mapema. Mbona sijelewe? Tumenyanyaswa hapa Nandi County ya kutosha. Pesa jezi tunalipiwa ni peanuts yenye inaitwa special salary. Hii special salary ni the lowest being paid kwa all departments of Nandi County. Kwanza shule yangu tuko na watoto 200 na tuko na darasa 2. Watoto wanapofungua shule tunakuwa na shida mingi. Unapata watoto wetu wakiwa nyumbani kila wakati kwa sababu ya karo. Atuhurumie, atuongezee hiyo mshahara itoshane na vile na kazi tunayoifanya tukiwa mashule zetu. Hatuna job groups, so we are wondering na Nandi County how comes other counties wanapoajiri watu on PNP wanapewa job groups, ili hali Nandi County we are just being paid the same ratio of salary. Ni lini utalipwa hizo pesa za